खुरुमजरी SKTV न्यूज़ जिम्बिरी पुरुं पुद मणिपुर फाइल्स द खेत्रमयुम प्रेमचंद तराम नोक्चरे फाजन खिबा कुकी की मियुई तरा मरी थादोखरब मतुंगदा नागागी फाजन खिबा मखोई तरुक सीने फंख्रबा मदुगी मतुंगदा मफम कयादा इरांगसिंग लेप लेतना हिंगलकपगुम तौबा मरुओइना तोंगान तोंगान बा लूप सिंगी ऑफिस थुगारकपा पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस थुगारकपा यानिंग फोंदोरकपा मफम अतोप मफम खरदना युम मई थानरकपा तोंगान तोंगान बा थोनिंग थोरो क्यामा थोरकपगी ममी तारकपा मसीमक ओरेक्लिव फिवम मरुओइना कुकी की मखोई तरा मरी थरोखरबा मतुंगदा नागागी थीबा खंखिद्रबा मखोई तरुक अदुगी असीबा हक्चांग ओइना फंगे तारकपा अदुगा असीबा हक्चांग अदुसु ngarang si kogi jenims ki mokta miril sangda thamnaba purakani haibagi paw su tabada miyam laga mafam aduda asawba pen phongdorakpa miyam si tinbagi sang hengalakpa amadi pen bana manam oraga toan ba kholau kya lauba charang narakpa marak aduda security force na madubu control tawna bo hona khiba nongalam dai fawbada asi baksang si proktabadagi yam thengaba kogi nongalaba fawba duga kogi angan ba ayu khaiba tare swaida asi baksang si pora kanda mok tham khibagi ofam si miyam na khangnare paw sinda unare adubu kwari maru oribadi taseng namak hostess thamba aduga makoi na pamba demand sing tauba masugumba thawong sing asi aina yadaba oiraga su irang si lakshan naba aduga communal oiba adugumba puruk mashel gi oiba yamna chathi be irang lakshan nabagi damakta lengak na haira singna kuki gi oiba makhoi tara maridi yamna fazana sillaga thado khankhre aduga nagagi makhoi taruk si tang tara humdoi numit adumakta da sire haibasi soidna maki khanglam lagani haibagi miyamda adugumba chingna ba nuaitaba adu bitaragadi asuk sang matamsi kari toruga leiribage aduga ngarang khaktada yamna intensified oiba yamna pak sana chathaba manba mawongda operation yam kana tawba mawong manba mawong tawrakanda asi baksang taruk adu phangene hekta haiba yabra haiba chung wahang sing miyamna hangnarak haiba tare aduga haiba wafam sing asigi marakta UNC na su demand tawbada yawriba suspension of operation masi abrogate taw masi kakthatlo yanahan ganu chadahan ganu aduga masigi su mathakta hoji mak Deputy Chief Minister wariba NEMCHA KNF-P mahaki fam masudagi lawtho maramdi mahaki mapuroiba thangboy hawke KNF-P hariba miyoy asi KNF-P hariba loop asigi mana luchingba oiba aduga nagai mkhoi taruk hatpada hariba KNF-P gi luchingba asi soidna maki chana fam thoi maramdi madu KNF-P gi kangmuna chathakibani haiba wafam asi miyam na hainarakpa maral sinarakpa uhobasu yawi haibna chingma wafam sing toan ba platform kya thamnarakpa haiba tare aduiba taragadi taseng nemak demand tawriba NEMCHA KNF-P Deputy Chief Minister dagi mahak lawtho amadi hairiba KNF-P gi luchingba oiriba NEMCHA KNF-P gi nupa oiriba thangboy KNF-P masi faraga amani mahaki makhada lariba makoi kada sing adubusu faraga na charak piu haibagi ofam masi lag pasida yumpham orkan ngasigi khoigi the Manipur files ki thromasida kana ba thamjaba topic ne maroina NEMCHA and KNF-P government and gun power NEMCHA KNF-P Deputy Chief Minister ore yamna chawba phamamani ma gamengi yamna chawba responsibility ma puri bani gamengi power su leiba plus ma ki nupana suspension operation gi manung chena yawba KNF-P hariba loop asigi luchingba oiba nongmai pab kamu amagi luchingba oiba maram orkan ma khoisi nongmai gi su power dum paiba gaming gi su power dum paiba aduna miyamna taliba demand sing asi garibna na chungdabida makhoi thokpa dum luching gidra haibagi chingnaba wafam asi miyamna chum phokdong rakpatigi haribi masi matangda khanaba thamjaba topic ni haribi masi matang khanaba dam election biribasi ihan hanmada agi hek oi tham election biribasi Jaliano United Committee Manipur ki president ne oja MEIBON PHAOMEI Ahmed Ram Noksari matang election biribasna kogi political analyst oja
लेहाउ थाबम शरदचंद्रनी उजापस्तरा मोक्षरी दो ngaकी मतुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी ओजर प्रेमानंदा पेंशन बिरक लगनी मा बोचु हेक लाकपगा सरुक यानमी तंजा लोजगे अहान मसी उजामे बुन लाक सके उजाय मोन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपजेन अमदी महाकी मपुरोइबा थांगबोय किपजेन KNF-P की लुचिंगबा अनी सी कमाइन तौदना हंदकी कोई नागा तरुक फारगा तमथीना हाले हाइब फावबो हुजिकति हाइनबल लेरे तसेंगनमक मखोइना हाटपगी मवोंग कमाइन तौबनो हाइबदुमक्ति ऑफिशियल ओइबा पाउडी फंगद्रि अदुबु मियामना हाइनबदा याम नुवाइतब मवोंगदा हाले हाइबगी वफम सिंग थमी अदु मसी ऑफिशियल ओइबा पाउ फंगद्रि फाउडी मियामनसु मसिद लौबीरे कांदा पामदब थोरक सिंग थोक्तनबा तौबिगेनो हाइबा अपील सि तौबिगे तौजगे अदुना जा कमाइन लिंक तौरिबनो नेमसा किपजेन लौथौ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फमदगी अदुगा KNF-P की लुचिंगबो सिंग फाउ मखोय मखादल लेबा कादर सिंग फाउ हाइबगी वफम सि लाइबसि कमाइन लिंक तौरैबनो यस फाबदो यावरुबो सिंगना थौदोक अदु KNF-P ना तौबनी अदु इबो तारगदी करिगिदमक्ता असुगुम्बा टेररिज्म की थौग थबा कांबु अदुगी लुचिंगबा अदुगी नुपी अदु अखोगी स्टेट असि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओहिंगदौरिबनो हाइबगी वहांगसि लाकपा माले जो कमाइन यिंगबे चे प्रेमचंद हौजिक लेरिबा मरुना हौजिकी नेमचा की गेंगा अदुगा KNF-P मसी मतंगदा कइगी यूनाइटेड नागा काउंसिल नसु मोइगे चात्रब डिमांड यावरिबनी अखोई यिंगबी याय यूनाइटेड नागा काउंसिल ना डिमांड तौजिंगैदा मसी नेमचा की गेना हौजिक इलेक्टेड अमा ओइरागा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पाइबासे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना लॉ की मतुंगिना मसी आईडी याकदबा मानदे अदुगा अनि सुबदना KNF-P की थांबोय की गेन मसीसु हाइरिबा सु गी द सस्पेंशन ऑपरेशन द यावरिबा अदु KNF-P की चेयरमैन ने मसीसु लॉ ने यादे मरमदी हाइरिबा कईगिदमक मसी लॉ ने यादे हाइरिबनो आबो हाइरिबा अखोइगी KNF-P हाइबसी टेररिस्ट मखन अमने टेररिस्ट अमगी चेयरमैन की नुपी अदुबो मागी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना थंबा हाइबसीदी मसी अखोइ मियांगी मियंगदा गवर्नमेंट की मियंगदा मसी अदुगा अखोइ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा पीरिबा अखोइगी स्टेट अमदा असिउंबगी अरोट अथुम अदुगा कॉन्फिडेंशियल कोई पुनमक असे गवर्नमेंट पाइरिबा अमगी नुपी अमना चेयरमैन की नुपी अमना मु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पासिम बाइबसिदि अखोई लॉ से अदुगा लॉ से कोई सिनबा मतमसिदा अचुंबा लाकनी थाजदे अदुना अदुगी एक्टिविटीज तवम दम गवर्नमेंट ना UNC ना डिमांड तौरिबा असिदा कोइना अखोई सपोर्ट तो बताबनी मरमदी हारिबा नेमचा की गेनगा मतई मनाउना रिस्पोंड गवर्नमेंट साइटना नेमचा की गे लेरे अदुगा टेररिस्ट साइटना KNF-P की माइ नुपा लेजरे अनी असिगी खुद यावरे हाबसी चुम्मी मसी हारिबा मसी अखोइना हाबनते प्रजाना हाबने मरमदी हारिबा 13 मे असिदा लैरोन बाय फै असिदा प्रजा सिंह फारा मतुंगदा अदुगा KNF-P दा सिनरे द KNF-P ना सिनरबा अदुदा फारागा पुरागा हारिबा तरुक मांगना पुथोरकपा तरुक फंगे ना पुथोरलिबा मदु मखोइगी सब चाबा मो कैडर सिंहना हालबनी हबसे प्रूफ लेरबनी अदुदा टेररिस्ट खत नतना मणिपुर की पुलिस की मरकस यावेना ममिंग मथा फाव कोर्ट लेरबनी अदुगदी हाइरिबा असि यूनाइटेड नागा काउंसिल ना डिमांड तौरिबा असि अखोई यानिंगेबको अदुखोई सपोर्ट तौबताबनी मदुदा नीरिबा डिमांड सि चुम्बनीना मसी अखोई गवर्नमेंट सु अथुबा मतमदा मसी स्टेप डाउन तौबा डिसीजन लोफम थोई अदुगा हाइरिबा मी हालिबा टेररिस्ट सिंह KNF-P की चेयरमैन माइ मखादा लेरिबा चेयरमैन जो फागदबनी अदु माइ मखादा
mi hapada yauri ba terrorist mi amsu okoi phaba punba chi yam tangai phade na khalli aduga masida kamaina to power gun power hai ba mutang si ka thamjege ba aduna matai manau gi power amal terrorist ki mako oire soma deputy chief sa oire aduga madu gi power le hai raga masigi ekhoi aram ba thobak to tawriba punmak ase yai haina government na yengna lebadu di chumde ra ba aduna government ni bathodi hariba terrorist na government of India ga suspension operation lei haragasu ma mi hat abnina magi thabakti terrorist ki thabak mi hat mi punde yawrabnina madudi magoi gi phaba punba sidi yam tangai phade na khalle madum matamda masigi aduga araiba amana hojik nemcha ki gel lothopadi honorable chief minister ki Premchand gi makhut lei maramdi oganem Manipur da achumba thabak tawna bagi damakta anobo government da thajabagi mabu thamragati akhoi Manipur da peace lakpi hai achumba to kanena thajaraga piriba Premchand ni hojik pairi se adogadi achumba kitang tawna bagi damakta government thajaraga piriba matam aduda hojik nemcha ki gen arama tawba terrorist ni pi doga mi hapa da senaraba adu umbarbu step down to dra kan kharagadi hariba honorable chief minister su maduda amuga aramba ba adu sakhini ajuna hariba punumak demand toriba ahamrang thabduni badi akhoi punumak ase tawriba punumak ase koi una action low the yadarba adumba leibase masi khodi lawan ningi aduna United Naga Council ke sector demand asisu makhoi ki stand do clear to ga miyam ge interest da hanba leitena changsilagadi akhoi phagini habse ahan round thumji okay chief minister yumnam Premchand gi makut lei haibani deputy chief minister from the lokthok pro ta haibasi masidi mahaki prerogative leiba mahanga tawge ngam thabakni masida chief minister yumnam Premchand hariba miyam gi demand ase torkatoribra karam demand NEMCHA KNF-Bu deputy chief minister dagi lokthokpa masigi maramna maki mapuroiba KNF-P gi chairman oriba thangboi kipjen hariba manga luchingba kangbu osina mi farga hatpada chenei hebsi miyam uhoba su yaure toan ba maral kya sire proof leire haidana miyam na hojik thora banina masigi matang na miyeng changba ngam modori vraibasi yam chaba wahangama chief minister yumnam Premchand gi oiri haiba tare ai makha tarak pase SARATCHANDRA ja KNF-P gi chairman oriba thangboi kipjensi masina akhoi state government gi governance lengak londa mahaki khut chauna yaure haibada haiman mutholoi maramdi mahaki loina bi NEMCHA kipjensi akhoi gi election thengna handana vote ka halaktana Mantri or Mehana social welfare ki to department singi aduga irang asuna maram or kana 2023 March home the horokiba irang asuna maram or kana mathang lakpaduna samjanna ba yana ba aduga yengthina badu kokna bagi damakta kanglup ani khogi maruina khogi nagagi oina roshidikho aduga kuki gi oina hari NEMCHA kipjen ani si deputy chief minister ani half ki bani adubu deputy chief minister ama haibasi yamna responsible oigeto ban chawba ani super rank ni haiba tare state amagi leiriba cabinet ki magi famasida aduna asugumba mahaki mapuroi babu asugumba luf amagi achauba leader ama oiribnina any governance ki oibi security ki oibi mahaki yom gani hanu miyamna chingnaba hore mahak lokthokadabni haibasu haire aduga hairiba thangboi kipjen masa maksu fagadabni habi demand sila aduna Manipur gi lengaksi mahaki kuchudu mak yaruga chalairam na bra habi miyam chi na basile kamai thambe ja hoi hojiki takwi ni potu da miyam na su phawriba aduga demand oina so ji bayek sengna thongna le bako kang kya lagi haliba NEMCHA kipjen Manipur gi deputy CM waliba ibe masigi husband se na lobi makko oire the su yaw mi ne plus mahaki kangbu na mi happy thabak tawi sineba lainari se la chumbalan ba haibasi government ki magi authority na haiga jabani koina samban matonda na tragana sam laipungam da lawraga yabana teba ado aina madu heta haidna akoi gi yamna kiningai su leite aduga madai da akoi gi saulingai su leite maramdi miyam gi machine ji men ba ya late hojik lai poti
लाल हो गया हो भी रो भारत सरकार की सैते में वो जयते बा कोई बैक थारीबा अशोक मार्कादो मधु व्यवहार तौरगा हिंदी गेब्रा तौबिरो मधु नतना डबल स्टैंडर्ड तौबदी यादी अदुगा अमना मु सु तौलनिबा कामगुदी मखोइबु परमिशन अमा पी मेन स्ट्रीम सिदा लाइबा पोसिदा मगोइ यावना खोता दम तौबिनबा याबगी मानदी अखोइ आइन यादबा कनोनी एना लाउथोपा कामगुगी दमतदी यादबदी अदुगा NSN IM मक्सी होजिक्सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अखोई एग्रीमेंट में तौनबनीना मागी फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन जिंगी अखोई यामना मपान थोंना वाक तौदुम तौरीदना को सुमाइन तौदना तौबसिदा मणिपुर थुगाइनबा नत्रगा भारत थुगाइनबा अदुगुम्बा पोतो मदु तौरोइदबनी हाइबमदी एग्रीमेंट दसु याउरिबनी अदुगा लोइनना मखोइना होजिक तौमतमदा नोमई पायरगा मी कापना खोतना मागी कांगुचिना तौरगदी मजिदा क्वेश्चन मार्क अमदी तौगनी मतमदिदा मणिपुर की लेदीबा मियाम ने याबा यादबा हालगसु सरकार अमा हाइबसे फबा फता खंदे मियाम की मिल ओइना लाखनुगी डिप्यूटी सीएम हाइबसे चीफ मिनिस्टर नि ने मासु नमथंग एक लेबा अदुना माना तुमिन्ना लेरगा मजिदा नुंगाइते खोते गायना तौबा अदुगे अमुक थादोकपदुगी मी थादोकप मतमदुसु अमुक नुंगाइरे ना माइबा सोम नाकंदना अमुक लेतबा सिबगी थेल कालना अमुक नुंगाइते ना हाइबा अदि हजिक लाइब फिल्म दी ख्वाइदगी ngaiबदी भारत सरकार ना मणिपुर की लेदिब गवर्नमेंट सिदा मखोई की बीजेपी ना लीड तौबा दुगुम्बा अपुनबा कोalition गवर्नमेंट अमसिदा मी हान पसु मोई कांगबुदगी गवर्नमेंट सिगी मनुंगदगी दुम सिगुम्बा हाटपा अलगी फत्तबा करी करी क्राइम पुनमक्सिसु क्रिमिनल की थबक्सिसु मोइना दुम तौबा अलगी मल्टी सिगसु मल्टी मंदोल लेदिब कांगबुसिना तौनिंग तौबा मणिपुर की इंटीग्रिटी नत्रगा सरकार की मायोग बाबदम लाबा अदुबोदी मसिक कनागी रेस्पॉन्सिबिलिटी नो हाय मतमदा मोदी तौरगेना तौरइनी मदुगी मकोक ओइलिबा चीफ मिनिस्टर हाइबसे मजिदा श्री खेमचाना आइदी करीमत खंगदे ना मोइना तौइ जुम तौबनेना लेरगदी मा मसासे कदाइ लेपिगे से मसाना खंगे तब फिबमा ओरकबा यायना अइना खंजे अदुना माना होदि नहान तौरिसी मी सिगु थादो ए कुकी तरा कनो तरा मरी थादोक मतम इम्फाल लेको मधुगी सोम नाकंदा असोगी मी हाले सीरे हाइबगी पुथोनरको निमितुना मा दिल्ली दमु लेले दिल्ली दा चतौरिसिबु माना चत्रदी यादब्रा डिप्यूटी सीएम अनि अखोगी कनो लिसि कनो दिको को मासु याउरिबा मागी डिपार्टमेंट ओइदोरिनेबा ते अदा डिप्यूटी सीएम मैंने चलीसे मफम मतम चादर तौदोरिब नुमितो मदुदे मास आउट ऑफ सेशन ओइनलबा थवैना प्रोग्राम सी अनिमका चटप मालेबको अदि नेमचा की गेन अमु कैदोरिगे सु खंगदबा ऑनलाइन मंथी की फिल्म तुम लेबनिना डिप्यूटी सीएम अनि मन चीफ मिनिस्टर से करीम थछि देसिदा करीम खंगदगे लेबदौना अखोदि लंबी सेमबगी तौरी कोली गायना अदोमदा डाइवर्सन तौर तौबसे मची लेपा मचा याम तादब्रा है ना मीना लौफम थोई मधु मधु मोइना मतम संगेदे हालगसु मधु कोई लौफम थोकते अनी सुबदा हजिके हारिबसे मयेकिदी मसाना खंगना डिजाइन तौगदमनी नत्रगना गवर्नमेंट ले पाइरिबसि मकोक थोंबे चीफ मिनिस्टर ना नंग सिंग फिल्म से मियाम की तौरिबसे मसीदेज नांगना करी फिल्म फिरेप लौगे सिमा ओंगला हंगबम दि संगे सिनाई नंबर 1 क्वेश्चन तो खमजगे अनी सुबदा हजि लाइसे UNC अमसुंग मागा लोइनबा UNC का लोइनदी बसिदा हौजे आइना यें हाइदबा यादो मताम लाइदि केरोदा हंदकी मोइना मी तरागा मली कोइ थादुइ बसे मसिदा मिक्स रिएक्शन लेयबको चुमी लाली है मिक्स रिएक्शन ले अचुमगी पोछु पॉजिटिव ओइना यें मतमदा हाइबसिदा गसागी मी फाजिलगा थंबा हाइबसे मखोइगिदी नागा सिंगी माइगेदगी फाजिलगा थम्मी बसिदी मोइदी ओपन लोइ थुरे अकोइना फाबली मफम सिदा लेइ हाइना सोम नाकंगी सिना कमाय दगदा हजिक सीरेना पुथोरइसे सिगिना मोइना दु तौई हाइदे मीना सम मोइना तौगिबनी हाइरपै वानी मोइदेदी मोइना तौगिब लेते हना मी सिंगो मिसिंग रिपोर्ट ओइना थमननबा अदोमदा सानेबा लीलासे सोमिना मबुक सेंगना हाइदो उरेबा अकोइना तौबनी कोपनेन अदुना हजिक लाइबसिदा मीबु फाजिलगा तौबाइसे अकोइ रोंगफुल कन्फाइनमेंट और नत्रगा अनलॉफुल अदे अकोइ कन्फाइनमेंट अमनी मसिदी आइना मागे अनिमक्सी यादेबा अदुना मसिदी सखाइरक्तन हजिक सीआरपी एदु तौबाला तौबगी सोमना गंदा NSN IM की
सिगुम्बा फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन गातनेबा तोरिसि मसे मोइना फ्रंटियल ने कोइराव लाउद्रगसु अदुम खांगी मैदा NSN IMC की दी यूनाइटेड नागा काउंसिल जे मसिसु एपेक्स सिविल कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जे मसि मोगी फ्रंटियल ने ना कोई मीडिया दा कई दा मोगी पोसिदम हाई को अदगी नागा हो लेरे अदगी नागा स्टूडेंट फेडरेशन NSF लेरे अदगी नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अंसम जो यावरी बना हंगी तोरी दा को अदगी UNC यावरी अदगी सिदा अतोप मनामु करी यावरे नागा विमेन्स यूनियन जिसु यावरी बना हंगी दा सिसु फ्रंटियल ने बको अदगी मोइना फ्रंटियल हल तगसु मीनदी रेकॉर्ड दी फ्रंटियल ने उग्रे अदगी नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन NPO सिसु औरमाले अदगी समाइन तो लाखबसिदा होलिसु मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी मो होरिबा नागा पीपल्स फ्रंट से NPF एनो जगी BJP गवर्नमेंट मंत्री का यावन कोतर डिप्टी CM पाइर बसे सिसु NSN की पॉलिटिकल विंग नि हैना कोई रिकॉर्डेड ओइन लेयब को अदु सब्जेक्ट टू करेक्शन ओइब्रोय दब्राय से अदुना हारि मयाम से तौ मतमदा हारि बसिंगिना मसी फिरेप लौरगदी व्हाई नॉट NSN IM ना मसेदा अकोइदि नत्ते हैबे यारोयबा अदुना NSN IM सु याम लुरिबदि कैनोइदा होजिकि फिल्म जिनेदा मकोइना करिनो वासे हाइबम तमदा कुकी सिंगना तौरिबदो यानिंगदा जु मोइ सिंगजे फाल हात पखोट पकैदो वो याबगी रूम म लेबिना का खाइना हात पे याबगी रूम म लेरमिना मदुगी प्रॉब्लम से मदु थोक्तना बायना इन गुड फैट नसगन मदुगी पॉजिटिव लाइन म मदु मी सिंगदु पिथोम यायबा सोम नाकंदना पिथोको मतमजिदा स्टेक होल्डर मैम से तानदना मोय खरना अकोइदी तौनिंग तौगनी अकोइना हायरदिना UNC गुमना पंगतौ तौबनेना मियाम मोगी लेरिब नागासिंग मरक्तगी नुगाइतो म्याम थोइबा रे सोम नाकंदा अकोइ करेनि विक्टिम मोइबा सिना नादन तौरिबा कामुसिना लियांगमई कामुसि होइबा लियांगमई हाइबसिदि केनोदा को लेनबोन खंगानि जेलेरोंगी लेरिब जेलेरोंग हाइबा जेमई लियांगमई अदगी रोंगमई सिदैदा कमुसौरि को अदगी इनपुई को सी यावरी बसे मसी की ग्रुपिंग से मसीना जेलेरोंग हाइरि सिनेबा जेलेरो हाइबि जाति मयामनि ममिंग लोइ पल्ली को अदुगा सोमना कन मसे नागा की अम्ब्रेला मनुंगा लै अदुबो नागा अम्ब्रेला मनुंगा लेरगसु सोमना कन की लेरिबा लियांगमई कांगु से मसी तौ मतमदा हाइरिबा UNC गुंबा करिगुंबा सिना मसी की इंटरेस्ट है करीदगी नो हाइबसि ट्रांसफरेंट ओइ स्टेक होल्डर मैम सी तानदना मोइना दक लाउना पिथोअनिना हाइबसे सिगी वारो बनेबा तौनगलिसे अदुना होजि लाइबे फिल्म सिदा NSN IM सु लुरैबा पोते इशू सिना मरम मोइना होजि ngasi तामैदा अचबु इरांग थोए ngरांग कोइ केनोदा बुंगासि कोइ कामजोंदा कोइ कुकी अनि सिबै मोइ खुन कैनो अरे तौरगा मी अनि सिबने हाय मरिसु सुय हाय अदु मै युम मै तालम तौरे अदि पोसे सु पाकोला पसेदा NSN IM सिमक नागा मनुंग इदा कोइना कायहनिंग देखो मरमदि कुकी सिंगी अपुनबा मोइ तौरगसु अदि मोइदि पुन्ना थबक चली यानिंग यानिंग दवरसु पुन्ना थबक चली सोमना कन नागा की म्याम से मचे ताबसिदे कोइदि तसेना दु मतम से ताहनिंग दे अदुबो लुरिबदि NSN IM जिसु होजि याम चेक्सन गदबदि मकोइ से अकोइगी NSN IM लाक्ति मनुंग NSN से जनवरी 31 1980 सिदा अकोइगी NSN असिगी सिदगी थोड़ा कनो तौरकांदा मोइसे फॉर्म तौरपनेबको कोई फिजो के करिगी सिदगी अदगी NNC दगी काइरागा मसिसु कमाइ तोगेदा हाइलिबा कनो स्टेजदा यानदबा अकोइगी इशू खरा लाए अदि अकोइगी शिलोंग एकॉर्ड की यादबदगी शिलोंग एकॉर्ड तो कोइ यानिंग देना सि मनुंगदगी अमु खबलांग ने इसाक सिसु ने अदुगा मुइबा ने मोइ म्याम के अपुन बसिमा तौ मतमदमु NSN IM दि लाकान दमु मोइ कदाइदमु काइनरे इशू मदमु काइनरे अप्रैल 30 1988 तमु काइनरे NSN सिदगी मोइ खबलांग ग्रुप से पा पुरे हौजि याम लुरिबदि भारत सरकार गा मखोइ मुइबागा तौनलि बसे मसिगी सि अखोइ अगस्त कनोदा अगस्त 20 अखोइ 15 से सिदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में तौनलि बसिदा ओनली यानद्रिबा पोचा हौजि यानद्रि सि मागी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग सेपरेट फ्लैग नतना अतैदि लोइनि यानबि फिल्मति लेमतम जिदा हौजिकि मतागिदा भारत सरकार की इंडिकेशन तौरि दुदैदा मदुगी वांगमदा चलु मतमदा इंडिया गवर्नमेंट पावे पोती वांगमदा चलु मतमदा फेरे फेरे हाइना हौजिकि ओइथोकपा याबगी मंगमा मुइबागी सही यामको मतम जिदा तौबसिदा काइगद्रा नत्रगन NSN IM सिम अमुकसो हनमु
macet tanah kaya kerja bagi delikasi pot aman dalam mojo malam leite Okay. aduna hojik masih jam ceksin mamong lei aduna hojik kita kau na moi na masih tahu mai malam cikali kilo adagi masih na cumi lale habis tu di aku na di madu kanan ngai di oidre hojik ti mi do pi kira tu tahu dah bu hojik se ngarang asiba me am putu iba se hojik bu masak am tak kambang am dre na tai ne subject to correction ko mi si macet ganam ta dre tu di numi khari sang do ma le ba DNA ka tong di aduna hojik kita hojikna madugi sibagi masak khang da madugi amuk thamaganda hojik irang thoi basing jak ramain tong control tong doino masimang na naga manung da muk khaibung ta do ribra ta ju ta ling de ko ade amana muk maitei sing den logo ribra role hojik ti wa ngang ba yamna chekhin ba tare phagi phala ngoksin na ba kot ba kai do ba khiget ba yara roi hojik ti maitei na step am soi ma tam da maitei se hojik ne gari ka ta hairaga tadom chaka lage yam lu pot am koi re ba ko maitei mak hojik ku ki singi ma ko victim mo ra ba kalup amane ba masai de koi na naga manung da muk macet thok na ra ga di ai koi di amuk thi na apun magi satam di am kai ra ka ne na sai tel na tam jari Okay. Ojo pipanda tram nokchri ja ngasigi topic se ja maruina akhoi gi ja tabira magani mi tram mari tharo khiba taruk sina phangba madugi matungda tongan ma demand singi manungda UNC gi habitare nemcha kibjen ma deputy chief minister pham tharo aduga authokadabani aduga mahaki mapuroiba KNF-P gi na luchingba ma su yauna ma gi kadar sing phagadabani makoi taruk harpada makoi yam chaw chini habi wafam silai masidane ja khogi NEMCHA KNF-P mahak election lepakpa hoi khogi representation of people's act 1951 dabudi mahaki mapuroiba magi family numli adu da yengadamni habudi yawo budi nate mak aseng budi personal mak masalo kamna criminal case like the bako badu makhadi pallaga su ngasagi magi nupa haibetare KNF-P gi chairman oriba thangboy kibjen masi asugumba organization amada am chawba role ama lawraga lere adu iba taragadi mahakna magi khudsi kogi governance yarok yana ba political da magi khud thingin me yana ba mahaki nupi ji election da thadura kanda mantri oina ba khona pa adu su kulai pa ba group na kulai pare ga dum hen khabra haibasi housing sima yama chum tam hangna pa ba tare adu iba taragadi ja kogi ngasagi representation of people's eki makada sugumba magi family tra mai kwaina na midu sugumba gi arm group amada yawba na tru chingbu oi taragadi masi matungda sugumba koi manipur thoiba sumai thokna ba miyeng changbagi tangai fadaba ga leira bra kaina mayam hena bi yawre ja kamaini yeng bi ja sigi kaino ni khoi gi representation of people act di sigi di yawde yawwa simonda section 123 da corrupt practitioner ko adai da ma yawe adu maksu hujiki posting jam ti ida wai da aduna masi amna tricky oiba kainoni adubu masi fundamental ti akoina yeng matam da constitution gi lens ma thala yeng badadi masi yada por kha yawe ba ai ga argument ji kainoni based on two kaino hai tare point da ko ahana point da akoi gi memsa ki jeni matang se ni thamjani si akoi gi administrative law ko akoi law gi branch mani administrative law si constitution gi branch ne lor shu constitution ngakta ne mon yawsi administrative law gi sida khoina thengna bada akhoi gi magi legal maximum ani le sigi legal maximum ani si now this is a part of article 14 19 and 21 oire sigi maximum se mas natural justice ki principle ni ahana principle kari haino hakanda akhoi gi nemo debit aduna ani suboidoni ahan bada odi alterum partem koi odi alterum partem ke mate here the other side have haidi both sides should be heard, both the parties should be heard and decide the dispute have party ani mago taraga dispute to decide to any kano do contention to decide to haibani da adu mapudi kai den lawr se khoina adu masigi ani su principle karino ha kanda nemo debit is propria cosa koi si athana kaino ha kanda no one cannot be judged in his own cause have judge should be above suspicious is a principle of impartiality koi just the neutral we don't know ado I do lakho matam sida mana minister ama oiraga natraga kaino ma oiraga mana ngasai gi neutral oina mana oiba yaduri bra no one cannot be judged in his own cause kodam hai ai gi court aina just oira khan matam da ai icha gumba ai gi nupi gumna mai mathak to crime ai na lepoy you know this is the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯣ ꯅꯦꯃꯣ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯤꯌꯥ ꯀꯣꯁꯥꯗꯣ ꯁꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯣꯀꯤꯟꯕꯣꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯑꯣꯀꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕꯣꯛꯇ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯣꯀꯤꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯅꯕꯣꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯨ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯦꯜ ꯄꯣꯁꯇꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯅꯦꯃꯣ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯤꯌꯥ ꯀꯣꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯄꯦ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्टिकल 164 असुकी मतिक मरु ओइरे 164 की 1 सिम मरु ओइरे अदुबुदी ओजा माइबोन ngасai khara aina tabada haibikhre article 164 1 karino kai haiganda chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of chief minister and minister hold the office during the pleasure of governor aduna takpadi Minister की portfolio पीबा minister हापा इसी हापा बुद्धि governor हापनी that also on advice of the chief minister अदुना ताकपति लौथोक पदुसु chief minister advice होइदुने मी म drop तौर सिएदु अदुना reshuffle तौरे onthoi on तौरिसे center की सु सिगी state की छु all are depend on chief minister ना because of so and so reason the reason पीदसु सि मतम के drop तौरे मान से लगे सि chief minister मसाय power नेबा by virtue of Constitution की Article 164 वांगी मतुगिन अदाय दु लाकपा अद आइना हाइजेना 164 की clause number 3 सिना कैनो हकांदा council ministers are collectively responsible हाइबने council ministers are collectively responsible ने government की अदना मासे council minister की part अमने he is a part of council minister अदना माबु liable ओइबा माबु मान तो थपक थाजदा बसी whole council ministers in Gobera including chief minister is the head of the council minister aduna council minister collective responsibility da ketang bera lai pharigadi phai phatrakanda ade amana simade amaru ere sina 164 gi clause namang sai haiduna 2 ni 1 haijagre ko 2 haigre ko 2 dun collective responsibility 3 mula ase 3 se kama gi ai si par gi sida ngai jane before a minister enter upon his office governor shall administer to him means including her also the oath of office and of secrecy according to the form set out for in the third schedule yaw matungna mong the port ani lawdure ministers oibase MLA dang khak lawni minister ani lawne amana kai kauge ha kanda oath of office hai de hai ning ba hairo si maru oidi ma constitution ji ille satkani haire aduga sovereignty integrity India nga kane haire ngasai magi husband na lairiba dol dugi magi constitution da suspension operation sign tawno this different thing ni magi constitution of kari KNF-P wari bu presidential fraction pera adu dugi my constitution da India da gi thugaira ga kukilen semni kari jokham nungkham semni yauromadi sovereignty integrity India uphold tawni hai man lo yadre ko adani soi yaum dagri phai Manipur dagi te akoi union territory ma fight tawna ba lawn na ba hodani hai du yai India ban da cookie land sem gani hai yauram magadi India to khana tani se de nu yauram bada yadre mai se order officer bera la minister gi adu lora kanda discharge my duties as minister adu laire I will do right to all manner of people according to the constitution India kaina constitution India gi amasung law gi matungina ai gi people sing ma phana ba tawni hai huji su phana ba tawri bro ma ju adisi ma bera le ko sai sai lere simakti kharang phari defend to su ai ba ko last am yauri order of secrecy hai na sai na order office hai man minister office gi yare mathang sidi order secrecy aba government minister of secrecy maintain tawdure ba sida am hai Sida yam yare not directly indirectly communicate or reveals to any person of any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister adu mayam yare hai man hai tok pa yadaba minister gi confidential na secrecy thongal po kha yare ba hai di security solak ba hai di naharon si security sok dro naharon hai si di India gi security solka dori ni adagi defense ki solka doi ni internal security port laktoi ni law and order ki laktoi ni adagi sovereignty unity India laktoi ni kangno masin nuksinaba lakadoi ni adagi offense against state ki port lakadoi ni hogi terrorist ni hainari dana terrorist is offense against state lakadoi ne
terrorist ICD, they are called enemy under the Army Act. Army Act is section 2, para number, clause number X, terrorists are the enemy of the state. India ki enemy ni muji. Ini jaga kapu hai bane ba. Asan Act to jawab ni, Sharp Act to jawab ni. Adana takpadi enemy duga maga pulliyo. Nada enemy du terrorist enemy duga maga imung amta tuminari imung ta chaminari. Lay na phone da phaunari. Haujikti face to face na tene haujikti. Virtual world ne bhojiti ngakta ga tang hangdoga adum akhoi gi smart board ati ibasu ya khot pasu mutha pasu ya loi mi thon basu ya sida nungai re hangiti dum virtually thengna ya doi ne ba 24 hour adu potu lai banina ngasai ma order of secrecy du da kari tauri sine ba and order of secrecy ga ortu so ga di 194 mu samna ya doi 194 na house privilege to bodo aduna 194 kawi parliament ne 105 kawi 194 amuk samba ya ne speaker ne action bu law ya doi ni an siki posidi ro lawna da bai ta ma phaida setpa adu ai aduna logi wani adoma taw high court ta speaker ra se ga se tha da su chief minister na mc bera le khoi khang taw jani masi acho bera le me now big bera is there aduna matam khoi drop taw ge khar pothar be ma amu hapage na hapore taw se aduga sepes we di khoi gi oza session high bi do maina moral ground moral ground bi leite su phajabe wani moral ground mana sana toksara ge na tokpa sepes we di ma gentleman in a car gentlemen including gentle lady ni na tok thok pare phai to ga di mayam na su akoda confidence ham la issue ne khatang chai bada tang ngang na bada masana tu ine yam phaba mini ne khan gane ba ko ana safest way di ma masa mungna handok sa ba khongphom handok ba yo khajaw meteron da khongphom handoga ai potha ja matam khar gi wena I will keep silent for some time while and troga sinus log ya antara mim tum potha ga le ga di bani ba ko adu badu tawdra we have no idea tawdabu this is the first time in the history of India akoi gi kaino gi magi militant natraga akoi gi terrorist ki leader amagi nupi minister ga oidra adu chu deputy ga oidra tawriba Manipur sam nungai ba leibak nin lobo tare adu mi mayam ko cham cham hat nate maka ga multilateral body phangi kai yam nungai taw hai tare aduna ina khambada sumbasi hakpa sarak piyom change adu ga masi thigat piro thigalaga genetic test kai jam kuiroida hojikti am chakholamina second khade mini khade taw thaja da maximum 5 day go change heaven and genetic test or kainum te sigibano adu photo piro aduga demand budi demand kya moi ta demand mari chapter demand adu abrogation of su kharwani adu arrest taw ba aduga moi mayam du prosecutor ga dandi pibam thui sagai thabak ne pirani adu kene bi terrorist organization law thu hauju pukta adu di line uk ne ba adu su da yaw do law thok pi de ana masi su law thok bu chumen khale adu memza kip je thamjagre demand sing yam strong oiba yam phaba demand ngaktani tawbodabu demand will be always demand when it's not turned into work tawdra kana adana UNC gi magi guts adu UNC gi shakti UNC mayam thajaba thamudu handaki matang sen samada we are testing UNC the test tawduni maji khabra adu thumbra yengduni adu UNC na akhoi Manipur da demand only last for 7 days maximum 7 days ata chatle adu demand ji swai mangre adu demand taw mi ju mangre adu UNC di tawdo mande we believe in UNC sigi phajaraba demand sing si phangbo isunu tawdu UNC na mamai lega chinba jiba sing oiramaga di upai soiliti in thamjagi okay UNC gi makoi gi will aduga makoi gi kadai fauba justice ki damak royal gi damak chukchalak pangamage habri yengba tare Manipur khakna tana ko gi India pumada kwaidagi shangba economic blockade kanana tawki aduga haujuk fauda district boundary gi matang da wari sanaba leri bini tripartite talk tawrga leri bini government UNC amadi ko gi central government mi using lo na adra makoi gi dugum hong daba khongpham chetpa dimana du handaki matang asida kadai fauba tawrk kadori bage habdi koi puna ngai minaba tari habini adumakpu demand se aran basu tawba aran badu phaga dori kangmu dusu aran ba tawriba adugi nakna leiminaba adui ba targadi hariba demand singasi kadai fauda koina pidakani haibagi thajabal legi dori bage haibagi wahang si musulai haiba tare osai bon aboi bon round si tete lobiu mamang round dai matam yam pijabani penes ahum haiba tare jamaru ina UNC gi demand se kon thole bakoi tara mari tharo khraba matungda thorakhiba press note to Manipur gi miya maruina tabakta leiba singna khra pena daba to tribal singna so haiba tar koi Manipur lengak si mak kan thu amakanda Home Minister Amit Sahana Union Home Minister Amit Sahana Nagaland gi Chief Minister Nephew Rioda thajaba piri haibo ofam gumba aduga amarom dana amuk tuan ba state sing chief minister wafam sing pusalak pa yes
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯥꯎꯅꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯗ ꯇꯧꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ Premchand masida akhoi United Naga Council na hojik leiriba issue asida akhoi 13 May da faaki bini ko masida government of Manipur na action apo lokak pi khidaba aduga hari bas chena basi chu pha to bidaba just moi farak sinaki have pha higher pha labron by fegi praja miyam busu apo कोखलागा इंट्रोगेशन तौखिदबा अदुगा हारिबा चेनबदु फाव फारगा तौबिदबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा थाजबा ngamlaktraba kan da aduga mokhoina यूनाइटेड नागा काउंसिल ना मणिपुर गवर्नमेंट दा हाइजरबा असु मसी ओइगदबा मानदे हाइबेगी थाजबगी मखादा होय ऑनरेबल होम मिनिस्टर दा नेफ्यूरियो की थ्रू दिगी हाइनरगा प्रेशर पीबा अमा तौखी है तारे मदुई मखा थाजब मखादा तामरी कोई थादोखरे मसिदा इना सुम हाइजनिंगबदी हौजिक मोइगी यूनाइटेड नागा काउंसिल की चार्टर डिमांड लेरी को मसी केकुंबा गवर्नमेंट हौजिक 24 आवर्स टू 10 शट डाउन तौरी मसिदा मसी गवर्नमेंट की पाखर कदबम खै सुपाय पाखत्रबा प्रोसेस तवक्त्रबा अदोगदी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा Chief Minister Malayna Makoi Packet Tabutagdi Hariba Adushu Muka United Naga Council na step amma Hariba Union Home Minister Misada Hariba Senator Maming Mataga Piraga Onation KNF-P Aduga Iron by Fegi Aduga Manipur State Police Oidiba Masimiamsu Fabiu Kopiu have फारक्त्रबा अदुगा नेमचा KNF-P माइनु पास माइ लेबिनम मा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लेबिसु गवर्नमेंट मणिपुर ना स्टेप डाउन भोट तो बिद्रे अदुगदी हाइरगदी यूनाइटेड नागा काउंसिल ने सजेशन तो निंबदी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना पैकेट रेखालगसु अदुदी होम मिनिस्टर दा नागालैंड चीफ मिनिस्टर अदुगा असम या मेघालय की चीफ मिनिस्टर अनि दबुगा हाइरगा मदु एक्शन लो फागत पियो हबसे मोय हाना हाइ बगुमना अदु प्रेशर दो यूनाइटेड कनाडा यूनियन मिनिस्टर दा चीफ मिनिस्टर अनिना मुगा प्रेशर पिरेगा फाहन बसी जुमे लवी केगुम बसी मोयना हाइबदा मो होम मिनिस्टर ना एक्शन लविद्रबा अदोदी नहान यूनाइटेड नागा काउंसिल दा चीफ मिनिस्टर अनिगा होम मिनिस्टर ना गांकी पुनमक्से मिनमबनी हेना लोबो ताबनी हबसी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना खंगदबनी सुमतेता थमजा ओके ओजा ओसाचंद्र ओजा अखोगी चीफ मिनिस्टर वरिबा युमनाम खेमचान हौजिक कदाई फावदा महागना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फम से लौथोकनबा होनबगी डिमांड से मियिंग चकनी हाबगी थाजबा थंबा यागदौरिबगे मरुइना यामना फजबा मवोंगदा मणिपुर तनुलताबा जगनबैदमक्ता नागा अमा कुकी अमदा अमुक थोक्त्रिबा मवोंगा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनि हापकांदा होगी इरांग थोकपसिंग इवन सिक्योरिटी फोर्स थाजलगा नेखाइबा याय हाइदना मियामना हाइनर फावदा मदु कन्फ्रंटेशन तवदबा नते अखोइना हाइनरगा नुसाना पोंगनबा होनगदबनी हाइबगी वफम से संगसलकबा दुगुम लुचिंगबा अमा ओइबनिना हौजिक ओइरिबा फिबम सिदा वफम कयादा इरांग हेंगलकपि वफम सु लैरिबनिना हाइदिबा तंजा सिदि चीफ मिनिस्टर अमा ओइना महांग लौफम थोकपा तौफम थोकपा नत्रगदि लेंगाकसे ममांगे लेंगाक अदुगुमना मियामना मुकसु स्टेप डाउन तोरो हाइबगी वफम अमा लाकपगी तंजा दु योरपरिना कमा येंबे याजा प्रेमचंद हौजिक यामना कोगी मिओइबगी चना लोन चत्त ngambi bani ko hojik leiriba manipur ki BJP ki government jidi lo subhapta de aduga magi order su bhapta da ba legi chief minister oiram ni sason pairam ne na
matangi vote ke kamai to gena du pungo ngor ga mogi ba da na te ko bai tim jini ko loina ale hai ba magi NPP khangde NPP ki leader ol ba kono samaj su ai di Christian ni na ai di somda ai di party na manti ga yawram ni na ma su them jin ba de yawri sin ba ko ma su angang ni koi Manipur manam mun khang kon te ba hu da harau jar ga le jaba mai government na ma yawri na somda su ni fury o si su sai NSCN ki political kanuli haidra wing ni haidra ko mai to na ma so sai ki se adra ai koi ka mu yam na thajar ge da koi ki luching ban naga ki UNC ko ka musina Manipur ki chief minister Premchand ji mi we ne long de mo da haidra na Nagaland chalaga ada waru mi du ne ba ko ani chief minister Premchand je amana su mawa long da mo su long da yum na su mawa long da ma pa na su long da gi pi ma mai le bu ko mali ma ma than da pa ho da harau jan na dum lai jaba ban ba ma lai re aduna ai di mo da thoi dong la dos to ne le te ma gi government si bu sanari ba ko masigi play sanari ba ko gi duri point na ka plus hana ba da che du chingjar ga che mo di che duri che gum ba plus ki che gum ba gi ba ta lai re ba ko mi na singa sum sana ba aduna lo si su ka mai to ge da lo si chatla ba ya di samla da maitan gi belu siam le ba acha ko maitan che masi lo ne ba du mai acha ko mai ko gi maitan do muthat la di mai magun du yaw dre ba aduna lo si su chatla dra ga di lo du ka belu karim yaw de ba aduna amuk sa gi maitan do muk mai iktana muk mai we na hawra ka amuk tor ka di lo du mo apply to ya ba aduna Manipur di hai mi am se maitan asi ba mai yaw do ba maitan lo na dum le ba hayeng matam lo do mu dar kala ka sinar ka dum ya ba ko di lo su chan de karim to de bhor kar ga lore le bne ai khem chan gi batang de thu do hai ning de ma gi mantri mandon bhaw do wala pang am jog di ke ka ni ai no ja hajen ning ba ma di handak naga gi sing ba sing jina maming pan da lo yaw ra ma ko na handak decision ha ma ka lo se ko di naga si di for justice adagi shanti gi maram adagi achum ba chatpa adagi mo la Christian value ma yauri ye yang kan Christian value du ra ba Christian di kanana senge kuki ga mo ge sibo kuki su Christian mo jo Christian value ne adu ki value da ne ba thadok na le ise ko Christian value ma hare human rights ko adu amana mu naga gi mahuk sa gi ba customary magi kano se niyomi makada lan ga si jo to ba ga dal odo ba sai ta ka ni saga char ga khalama sin na te ba to ri myam si di ma si ni yam than ja philosophy da to adi Christian value du da moina si to ri si kano si yaw ri ye ek isu pulok se Baptist World Alliance ka na adagi naga churches ka na la church na kayo to ri lo magi kano me am church ki lusim me am ha la kan na sinai sida ko ki mangdang da to do na ka to na lan menung sida ko di harinam chona mala ga chona le ga to ni di ya lo ba aduna ai masima kitang chana jade mudu lale hai bidi late chana di hai ta le ko kan ka amaga hai jage ko aroi beda thaino mangai de hona ko ki tribal society sida head hunting e bam le na me ba head hunting si ai gi ipa gi laban je ipa sigi dabak mangchat ta ba ko mangchat tan bhai che mi makok to ka udori ni por ka ni aduga masidi da laman do khumme aduga ipa adugi da makta aina laman singa bali ko ipa na ai gi to gi dugi ipa gi laman singe aduga ma bu na ina laman khumme hai ba se head hunting to ga tong na ya ba ko so mai do no hojik sidi batam je no me gi juk ni na asagi head hunting to gi theory di batam ga chala dra mi na loi to na so mai tei gi ari ba puya ta te yaw head hunting jam to rom rabali jingi lam chin di ana mai tei ning thogi ma ko phau ka ga pu gi bagi halak bai ga yam luksi ba wali ni na madu itihas wali wele le adu sigi head hunting gi style se hojna nongmi le to ha to pa amana mu to ba ama hat pa sumai na loi ba kham da ba pot ama ino no ba modern gi head hunting type se masi mu to le ba ko chumna hat ba na te ba ngasi gi si na le ji jo uzar sare ha ba ko pau ta bai wali ko sumai to si yam chum de na aina motadi hojik se kuki singna toning ma to ba naga na so thingba ngam dra ba mai te so thingba ngam dra ba bharat sarkar gi mi yeng china kuki se kadai soi gi da ge na ko gi nga aga le bi do na to ba se masi ai koi sigi matam ji dai koi naga su kai na da na ba mai te sing chu yam na he na ka he na mi sang sang ni ga na mak no to ba su phatta ba achum ba da chat ba adu kuki sing gi su asengba kuki sing le mi lar ba kuki sing do mu ju wa kan ke tang han da ga kai do si kan na sa gi mapadi lai ba kuki sing na toning ma to ba da sum football ka do sum chat pa se ma si chum de number 1 ai di BJP de yauri ba kuki MLA sing ki na de NEMCHA KNF-P
mase punang tang di government sina kauraga ne kaubang amdraga di Premchand masa se will lay budai bukana librai se masa na khanjaraga to biro ko na monda suggestion piningai tu ko leite lai ju okay roi bose da Premanda maza ngasai happy pangdi khre happy tare masana moral ground to buse na kai phare ga dana adu masi ko gi assembly da bitare speaker da ko gi lei ribe mele sing sing marak ta gi complaint gumba tawra kan happy tare ko gi tuan committee sing lei bani privilege committee kaina do petition committee kaina adu gumba du da pukhala kan da happy tare mayami pressure la bina odi session to busuna tena chagana emergency session ma ko gi habra ma masi gi matang si pukhala kan da khana bagi tangai fadaba lei ne khanbi bra haibadi odiksi demand ji akan mong to rai bina to pham kya ro hari bu thoro sin maram mo da kan da pham kya ro chandrok pi ofam si lak pina kamai yeng bi da sto di ya ka sto roi da na hamuki su dum namga lei dana ko ethics committee de pukhala ga namga lei gi bani ethics committee ga dum ethics tu yaw da ba committee ngak tu oi horam ne ko adana kham da madu dum phak to wa sa haiba do sam ga di hujiki potu o2 190 phoga samaka doi ne ba ko 190 phogi makha da ne khoi gi ethics committee ne work to ko do se khoi gi house ki khoi gi lei dana rules of procedure adu lak doi ne ba ko adu gi duma adu ne speaker na taw gudoi ni adu ma taw ye adu ma option na mani natragana khoina high court ko mu da sala su ye samai taw na si tawre or of secretary si thugai re aduna si this is danger for the India, this danger for the Manipur haina amana case ma thawa yani aduga taw ha ga di this prerogative power chief minister lokthok ko doi ne bu ma lokthok the governor lokthok ni mana advice taw doi ni advice have request na te advice should be consider 100% adugi pon adu ma khoni yeng tare aduga ai ba haijor ga di akhoina mi sindu sina phange yam thina nuai te akhoi ma leijeram bai sina ngak tani ko adugi nuai thom phaw ga su ai humble appeal da di akhoina hayeng FIR tawbada mangonda pangada ba section ga te si thawe ba ko ji madu dagi ne khoina criminal si chin gi duine khoina pha do ne pun do ne to ga justice phangoi do ne ba ko ana ai humble appeal da matam du leitre akhoi ge section 111 sima hapsen biro hai FIR da FIR si police ne tawdo bo na te ko family count hat khe tu khren nangai di pha gi mani hojik ti hat khbe gi ne ba hat pa gi tawdo ni hat pa gi sida 111 sida organized crime and 113 terror ek ni very clear ni ko adagi amana 103 si akhoi ai ning ai ni hojik palo 103 gi subsection 2 1032 hairase kayam phajagi murder ni mi har pasida 5 or more person na in a concert commit murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language or atop consideration. Si sumadro naga ji community amni lo sa race amni lo sa are magi mafam dugi matugina adai le rubugi natro halido aduna sigi se murder da khar sathiba mi manga amusu manga yen mana concert punna taraga on the ground of that community ki base ta place of birth race to hat pataraga di death penalty piya ne bhai adana death penalty pina na ba mayam kaubiranu 1032 sima hapok kaubiranu adu hapok de kan de ko 101 adu taw ka kemin na tho si ngani 103 gi 2 ade amana 140 mo isam jang si abduction na tre kai tawre si abducting in order to murder khana bani adu hali sini na khana na ba abduct tawbani kidnapping tawbani adu 140 sima pan biro 140 di yamde aduga section ani khitang hapchan bigo section 16 of unlawful activity prevention act aduga section akoi ain hi kai akoi gi 20 16 ga 20 ga aduga 16 ji akoi na phajana NI sinai ga do sinai 16 ji hapta di NI lobby roi bako NI sinai pagin sinai apote it should be the offenses mentioned in the NI act ki schedule yabudo aduna siba yaholo 16 ga 20 ga 20 ji da mai pa ga di nga sai criminal singdu matam changani sahi manga tara sang bayai na kam chang dum se phar mo sing hayeng death penalty pi be possibility ang wang ba 16 ga 103 du ga si pa ga justice committee moi du sahi manga jail ga no ga thadok pu du justice na te ba moi su court tar su hang till death na tragana aina ngai si numit kun ga nipani bu asi bazu kan to bidana thambiram nungai te ba numit kun ga nipani si akoi gi pung the party 40320 hour adana this happen only Manipur da ni magi praja pharaga rescue to bidana asi bu thi bu sangi adana si to be no an hojik ti khoi aina khamada this remember this lotion jarage to 13 dani ko mi mang se aduga han ba maitai gi mathak genocide to bana kar matam da
3rd May adudi 3/3 manadra ada ina khama this is a heaven dagi line na khudi lok thai ni ko mai tei sing nami pango naga sin nami pango amana 13 da tawi bani amana 3 da taw bani adu su me ta da aduna di akhoi da pi si warning ni line pi ni lai pau ji ni lai si ji yan taro Manipur will be the your mongbam ni mongbam oidana ba silo nango da yan ta ba enemy sing si noi kaino kaino khanaraga through rajniti through legally through any other force moi sing ji lo shalo adana ishorna khode pirak ba kamane hande matang ji masi indraba akhoi loirabani ko sidom loibo okay okay hojik oriba phibam masida miyam gi demand di deputy chief minister NEMCHA KNF-P ma ki from dagi lawtho ma ki mapuroiba KNF-P gi luchingba chairman khogi thangboy KNF amani ma ki le tongan ba kadar sing phao haibani adu amaramda village volunteer singna makoi singdu hat pu oiram gani haibagi narrative ama sagatna ba kan honari adubu uhauba sing haibadi luhongba chaluraga halakpagi lambida fa khibani train pangi manungda train tu thadoro khiba sing aduda leikhidraba sing adugi apuroi bi makoi loina bisu yauri bani adana masida chingna basu lere masisu chenai na haibasu yaure makoina thonuk basu lere masi fawboda ngasi fawboda single mi mata fare natragana moi chenare phana bu khonari haibana chingba mata thoktriba asinadi ngasagi mi hatpada faga doriba kangbu odu mi hatpaga leiminarabnina mung manung orebnina kankhatnaba kona kharbara maduda Manipuri irang chauthoktanabagi damakta Manipur state government as a whole loinamak ayaba pithokhrabra habi wangsima chauna hangli aduga hairiba issue si loishange natraga masi tanuta porke haiba taragadi chenaba sing mihat pasing adu mayek singna fadragadi hojing mafam kya da tam yang thoi basi hengelakpa yabagi nungnang balai masida lengang na miyeng changbagi tangai fadaba lai harenga siguridi the Manipur fast thromasi matanga solution jage asi thromasi da penalty singna sorga abik thar from uchadi masini ngasigi the Manipur fast thromasi thromsi karam tawibagi habidu khode pipi pirong siguridi kamera singna jari kurum jari